sam Amina. Današnji video posvećujemo našim majkama, našim kraljicama, našim sultanijama. Osim što nas toliko čuvaju i vole, vrlo često nas nasmijaju i do suza. Ja imam tipičnu balkansku majku i ona mi je inspiracija bila da snimim ovaj video. Kroz ovaj video želim da se svi nasmijemo i samo malo zabavimo. Ne želim nikog da uvrijedim. Kud si krenula? Jel? Ispitala tatu ili mene? Šta? Svaki vikend me puštaš. Ti se malo uobrazila, to svaki vikend te puštam. Dok si pod mojim krovom morat ćeš, draga moja, pitat. Mogu li mama izaći? Znaš? Nemoj da ti bilo ko sipa nešto u piće. Nek ti pred očima konobar otvara. Da znaš, i nemoj da bi pila. I što se više Medina ne druži s vama? Cura fina i sve. Šta li ste joj vi uradile iz jake? Jel? Šta ste joj uradile pa neće da cura priča s vama više? Neće s vama više da se druži. I dođi na vrijeme, jel ti jasno? Zakasniš li minutu, da znaš nema izlaska sljedeći vikend. Jel sad se dolazi kući? Jel, pitam te. Da znaš da nema sljedeći vikend da se izađe. Lijepo sam ti rekla na vrijeme kući. Jesam? Sad sam ti htjela nazad da ti pitam, jel znaš gdje ti je kuća? Možda si zaboravila. Molim, našla momka? Kako se zove? Kako se preziva Amina? Odakle? Iz Tuzle? Iz Poljani? Amina, znaš dobro da imamo dosta rodbine gore. Jesi li pitala kako se preziva? Jel? Jesi li? Čime se bavi? Jesi to makar pitala? Jel Lezlipović? Molim? Pala ispit? Pa ja, normalno da ćeš pasti ispit, kad samo na tu mobitelu, Amina. Lijepo sam ti rekla, Amina, idi uči, Amina, imaš ispit. Amina ponovo pala. Šta ti misliš, da berem pare na grani, jel? Pa da ti plaćam obnove? Neće, stara moja. Ne mogu ti ja stalno plaćati obnove. Boga mi, sjedi, zagri stolicu i nauči nešto. Nemoj samo na ti mobitelu biti. Molim, boli ti stomak? Razbolila se? Pa normalno. Jer sam ti rekla, Amina, nemoj hodat bosa. Amina ne sluša. Amina opere glavu i ode na kafu. 100 put sam ti brojala i govorila, Amina, nemoj to da radiš. Amina, stići ćete tu. A ništa. Amina ne sluša svoju mamu nikako. Amina, hadi vam, vidi mi ovo. Nešto mi piše ovdje, error. Aj, nešto sam priskla, hodi vidi vam. Amina, dolazi vam. Hodi vidi začas, da neću kome šta poslat. Hodi, brzo. Nadam se da vas je nasmio ovaj video. A ako vam je se svidio, lajkujte ga. Ako ste imali sličnu ili istu situaciju sa mamama kao sa ovim primjerima, komentarišite dole i preplatite se na moj kanal.